Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla aqala umuntu ubheka bonke abamcala igojolo lamanzi uVusi Muzi ngoma yeza uVusi Muzi uvusa imizi yamadoda namhlanje izovusa wakho umuzi. Bogogo nabomkhulu igama uVusi tholakala eGymnastin ku 0849729634 na ku 0715631672. Bafethu bengifuna ukuthi sikhulumeni ngendaba yokuthi kusuke kunjani mase kuthiwa akumelanga usebenzise umuthi kumele usebenzise iwasho. So kunomehluko ukuthi umuthi awukusebenzeli noma umuthi awusebenzi kuwe nokuthi ungasebenzisi umuthi. Mele ubuke uyibheke ukuthi ubani othi ungasebenzisi umuthi. And then kunezizathu kwesisikhathi ezenza ukuthi mhlambe kuthiwe ungasebenzisi umuthi because abantu suku hamba nabo idalo ohamba nazo shothi zisuke zikhonze amanzi kakhulu kunomuthi. Kodwa ke bese mele uphinde uyibuke futhi ukuthi okay njengoba kuthiwa ungasebenzisi umuthi bani othi ngingasebenzisi umuthi ngoba kungenzeka kusuke umuntu la suka khona umuntu wasekhaya wasemndenini bese ke athi la ekhaya ngihambile ngaphuma kuthiwa akumelanga ngasebenzisa umuthi. Lo muntu loyo nani kumele ukuthi nizizwele nina ukuze nibe ne-understanding engqono ukuthi vele ngempela akumelanga ngasebenzisa umuthi ngoba uzothola ukuthi umuntu uthi la ekhaya akumelanga ngasebenzisa umuthi kanti ufuna ukufezekisa izinhloso zakhe noma izifiso zakhe. So manje ke omunye umuntu angahamba ayofuna umuthi and then bese ke azi kahle ukuthi lo muthi loyo angeke wakhishwa isiwasho, ngeke wavele wakhishwa iwasho njengoba mhlambe ke iwasho ziweak mase zifika kulo muthi loyo. So ke kusho ukuthi nawe ke mase umfweni noma udadewenu mase akutshelile ukuthi la ekhaya kuthiwa kumelanga ngasebenzisa umuthi kusuke kuchazana uyithathe phi yena. Okay uyithathe la ethathe khona which is enyangeni yakhe noma isangomeni sakhe noma la ahambe wayohlola khona. But ke nami uyitholela wena ukuthi ngempela mhlambe kungani mele singasebenzisa umuthi ngoba wena uthola ukuthi uyalimala umuntu usebenzisa umuthi yena la asebenzisa khona emakhoneni because nani mama kaphehla amanzi amnyama nina nogcina bese izinto zena zakwazi ukuthi zilunga ngoba nisebenzisa iwasho ukuthi ziweak kunaleyo mithi leyo yena ayisebenzisa ukuthi azinisebenzeni. And then bese ke kuyenzeka ukuthi kuthiwa akumelanga ngasebenzisa umuthi lapha ekhaya ukuthi vele kuyiqiniso kodwa ke umuthi kunezinye nokunokunye ukugula noma kunezinye izinkinga ezikhona emhlabeni ezibamba abantu othola ukuthi iwasho zizothatha slow bese ke imithi kuba yiyona ezoshesha. Manje ke ukumele ukuthi ubheke ucaphele ukuthi okay manje mase kunje mase kuthiwa akumelanga ngisebenzise umuthi mina kusho ukuthini ungakwazi ke ukuthi imithi le seyisetshenziswa sicelele ukuthi okay siyacela ukuthi masebenzise lo muthi lo ukuze sikhiphe whatever esibhekene nayo noma solve whatever problem esibhekene nayo ngaleso sikhathi leso. Bese ke uyakwazi ke ukuthi lo muthi lo bese uphinde ugeze. So umuthi uyawusebenzisa bese uyawugeza futhi ugeza ngewasho. So ungasebenzisa umuthi mhlambe for 3 days noma 6 days and then bese ke emva kwaloko masobona okay manje sekuright bese usebenzise iwasho for 3 days noma 6 days. Kanjalo ke kuyakwazi ukuthi okay siyakwazi ke ukuthi sisebenzise umuthi not ukuthi awufuneki sidalo. Kwesisikhathi uthola ukuthi abantu abadala kukhona into abasuke babalekela ngoba kukhona umuntu mhlawumbe wake wahamba olanda umuthi onzima kakhulu ekhaya wasiyogqiba somewhere lapha eJardini ekhaya. So lento iyamosha wonke umuntu kwathola ukuthi mhlawumbe badonsa kanzima noma bathola kanzima ekutheni manje balungise lezo inkinga lezo. So base bayaqalekisa abantu abadala umuthi bathi no umuthi akusamelanga usetshenziswe la ekhaya. Uyabona umuntu osebenzisa umuthi la ekhaya uzozibona ngoba abanye abantu bayathakathana ngemithi khona la eJardini lana khona la ekhaya emndenini abanye baphehla amanzi amnyama abanye bathakatha umunye ufakela omunye isichitho omunye wenza nomunye wenza omunye uchitha umuzo omunye umuntu noma uyabona bese kuthiwe cha
umuthi wasetshenziswa la ekhaya. So bese mawusebenzisa umuthi bese amathonga nawo ayakwazi ukuthi abaleke ashift amove kuwe ngoba wena usebenzisa umuthi. Kodwa ke kuyafuneka ukuthi ke mawubhekene nenkinga ezofuna ukuthi usebenzise umuthi, ungawusebenzisa umuthi, inkinga ngiyibona, inkinga ayikho, kodwa umuthi uyacelelwa. And then kukhona abantu abakwazi ukubafezekise izifiso zabo noma inhloso zabo ekuthenini imithi mayengasetshenziswa la ekhaya, kanti bona bayazi ukuthi lo muthi lo manje ngawusebenzisa uzohamba bese uyokhipha lo muthi lo awusebenzisile yena ukuthi aphehle amanzi amnyama. Uvusa igama utholakala eGym Still Bafethu, ngiyasihlola ngefoni, sihlola ngo250 imali asithathe emashop maphike emaPick n Pay nasemashoprite, imali sithola ebank. So ukhuluma nami ngaphambi kokuthi usizofaka imali, ngiyasiza, ngiyalapha, ngiyahlola yonke into, kodwa into engayenzi angithwasisi. But then if mawufuna ukwazi ukuthi ungathwasa kanjani noma uthwase kuphi engakwazi ukuthi ngikutshele ngikuthumela namelo uthwase khona bafethu. Ngiyabonga kakhulu support, ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyanithanda nonke bafethu, ni uhlabe nolawuli. Ngicela ke makumele usebenzise umuthi bafethu usebenzise, kodwa kumele ucelele. Cala umuntu uzokupha umuthi uzokwazi ukuthi akutshele ukuthi umuthi wakho kumele usebenzise kanjani, ukuthi ucela kanjani. Thokozani.